Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anga fole ba bela jele ambe centre politique so kono. De la kanga ba do ko biye le 7 septembre 2024. Sanjire nana ka anga Europe be inode ina fanya bala an yere be jila. Shukran da be fara jila. Na. Hey, dia. Après la rencontre. Ay fro ko la. Fro, après mo fi we. C'est-à-dire, na bureau kono ya na ya. Ane bureau kono na. Voilà, donc il a fallu bala. Fro, fem bela jele tiena, anya bala no. Aha, achi anya si yanfe. Donc boy, anya frigo, mino bebi na anya bala. Voilà, donc na. Yes, shisho yi. Anya shisho. Anya bala finu na no. Finu. Ne rega validire fe. Donc sokorona farada alege kenemala ni sokorona abejwe ka yula. Vraiment akira tiene jima ta folore amesaka mifo. Jima tare. De karte kono mo bere bolo ni nyinga kono na da farade ti. Ayo nyinga na. Be mina koni bela jele koni. Ne koni tena don ni hachiene hakiami. Mais ame ala tanu fushimo anso. Ola amba jili baramoto ni baramoto shumgo bela jeli fe amu ba fa kana centre politique fula aba jija kana musabu station sel yoro la me yoro ko le ji ko so antina sika barake ina fo ayre benye bala donc ambe jide kono voilà donc ambe jide kono ka bota ina fo anya bala na dire donc ni ba fa kana centre politique fula combien tu n'as pas quoi anye barawara probota musabu station selire en face ni station selma carem de station selma karo fere bitki pabe ayorola donc amba di pf barawato mona do sumo bela jele anga nyongo soro o yoro de la ayanga différents numéros wele 73 33 93 93 ou bien 94 02 0000 ou bien 77 74 04 63 na la sonaka ngata ro amno fanya na sino bara tena seka kaya ola ambe wele ta ka nyesi anga jabara nyema uma kena na gouvernement vraiment be ma da yise na vraiment musa bu ka usegene wala ambe seka defo gouvernement yi yeko o yefo ko bon bela jele ka demba be sanfe mina konte bebe ka joroni inni kunde o si kilente mi be ka joroko na mine ayi ambe be jorona jumena ayere ni donc ambe be sanfe di ayere penye bala mina penye ngamina ni chiene hakia masita do ni mo ko ni hakeni I hakile de ko no ita donc vraiment en kon ba ni gouvernement fait o ka leje comme sera sigi senga wala sa musa bu ponkoi ni be sera sura la tuwa mena donc anga folibe au bela jele nya fo tuwa na bien le 7 septembre 2024 ambe centre politique ce qu'on entend ko musa bu donc yali ka se o ka di malima ambe ya na ala sonama ni ye o quartier wala am la ka ñini autorité o fana fe sa tebene ko fe bu ko na nga dega wala ñene voilà donc am nga fonde bela jele yi aza salam alaykum ni mi video li sero aya partager mali fanta ani nani bela jele o tuye anga folika e ka nyesha bela jele ala ka watu wala yira ni na bela jele na